Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Ivomo TV, turi kugira ngo tubifurize umunsi mwiza, tubifuriza no kugira ubuzima buzira umuze muri iyi minsi dufite iki cyorezo cya corona virus, tugira ngo abantu mukomeze kwirinda no kurindana muri iyi minsi. Ntabwo rero tugiye kubatindira, ni inkuru yihuse, ni amakuru yihuse dushaka kugira ngo tubagezeho muri aka kanya, y'igitero cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda zitera u Burundi. Iki gitero ingabo z'u Rwanda zigikoze nyuma y'inama cyangwa y'umwiherero Kagame yakoranye n'abasirikare bakomeye, aho ibyo bintu nabyo dushobora kuzakoraho ikiganiro kuri uyu mwiherero. Abazi gutohoza neza bamaze kubona amafoto amwe n'amwe yasohotse bagaragaza Kagame yambaye udupfukamunwa, nayo tuzayakorera analize mu minsi iri imbere, tubabwire icyo dutekereza kuri ibyo bintu, niba koko iyo nama yabaye cyangwa koko ari ibyo kwifotoza kubera puresha padiri amaze iminsi abashyiraho. Iki gitero kibaye nyuma nanone y'iraswa ry'umugabo n'umudamu utwite cyakozwe mu gice cya Kongo i Rubavu, mu kibaya cy'i Rubavu, aho umudamu n'umugabo barashwe bavuga ko bari bafite ibiro bigeze muri 64 by'urumogi ngo bavanye muri Kongo bashaka kwinjiza mu Rwanda. Kandi iki gitero kikaba kibaye nyuma y'igitero nanone cy'abiyahuzi cyabaye mu Rwanda i Kigali, bavuga ngo cya grenade yatewe, usibye ko u Rwanda rwahakanye ruvuga ko atari igitero cy'abiyahuzi, bishobora kuba ari ibintu bisanzwe nabyo bikemangwaho. Iki gitero rero kikaba cyatewe n'abasirikare banyuze muri Lake Rweru. Iyo Lake Rweru ni ikiyaga gihana imbibi n'u Rwanda n'u Burundi. Iki kiyaga kikaba ari ikiyaga mu minsi yashize cyabonetsemo imirambo, mu myaka yashize cyabonetswemo imirambo yari ihambiriye mu mifuka, aho leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi bitanye ba mwana. Leta y'u Burundi ibasaba, ivuga ko abo bantu ari abanyarwanda bishwe bakajugunywa mu kiyaga. U Rwanda nabwo rugahakana ko abo bantu batabazi. Iki kiyaga rero gifite amateka menshi akomeye mu Rwanda no mu Burundi. Abazi rero gutohoza cyane kuri ibi bintu bamaze gukora analize kuri iki gitero. Iki gitero cyatewe n'abasirikare b'u Rwanda b'abamarine banyuze bakoresheje ubwato bakanyura muri iki kiyaga cya Rweru, bakagenda bihuta bakarasa ku ngabo z'u Burundi zari ziri ku mupaka, ku birindiro byazo. Abakora analize militaire bamaze kuvuga ko, cyangwa ibyo bari gukeka, bari kuvuga ko ushobora gusanga hari ibintu bigeze nko muri 3 cyangwa 4 ingabo z'u Rwanda zari zirimo ziri gushaka. Icya mbere barashaka kugira ngo basuzume uko ingabo z'u Burundi zimeze ku nkiko zarwo, niba zishobora kuba ziteguye, ni imbaraga zifite, ibyo byose. Icya kabiri ni uko u Rwanda rudashaka ko mu Burundi haba amatora cyangwa haba transition y'ihererekanyabubasha nyuma y'amatora azaba mu Burundi muri ino minsi igiye kuza. Ikindi ya gatatu bavuga ko bashobora ko u Rwanda rushobora kuba ruri kuyobya uburari, hari ibindi bintu rushaka gukora muri Uvira, ariko rukaba rushaka kuyobya uburari kugira ngo rutere umujinya ingabo z'u Burundi zishobore kuba
zakora ibindi bintu bititezwe. Ariko ikindi rero cyamenyekanye ni uko abasirikare bakomeye bo mu Rwanda bavukiye i Burundi cyangwa bafite amamuko mu Burundi, Kagame yabateranije akababwira ko bagomba gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo Uburundi baburizemo amatora y'i Burundi, bayasabote cyangwa se bayahagarikishe. Ibyo rero ni ibintu bikomeje guhangayikisha leta y'u Rwanda, kubera ko yo imaze igihe kirekire idashaka ko mu Rwanda habaho amatora anyuze mu mucyo, idashaka ko Kagame ava ku buyobozi ngo hajyeho habeho amatora hashobore kugira umusimbura. Abona ko rero ibi bintu niba bigiye kuba mu Burundi, Perezida Nkurunziza agiye kuvaho hakazajyaho iyindi guverinoma cyangwa hakajyaho undi muyobozi, bizaba ikintu cy'igitotsi mu karere, bavuga ko Kagame nawe agomba gukoresha amatora cyangwa bikazaba nka puresha izaba imugiyeho, kuko nawe ubwo azaba yitegura gukoresha amatora kandi ibyo ngibyo atabishaka. Ni ibyo ngibyo twaba tubabwiye kuri iyi nkuru. Icyo twari turimo dushaka kubabwira ni uko rero iyi nkuru aba basirikare b'u Rwanda, ikindi cyamenyekanye ni uko aba basirikare b'u Rwanda banyuze muri Lake Rweru, mu kiyaga cya Rweru, bagatera i Burundi, basanze ingabo z'i Burundi nazo ziryamiye amajanja, ku buryo ababonye ubwo bwato bwari bwateye i Burundi bavuze ko bwatobaguritse cyane, kuko ingabo z'i Burundi ngo zaburashe ku buryo batari biteguye, ingabo z'u Rwanda zitari ziteguye ko bwaraswa kuri urwo rwego, bigatuma bavuga ko abasirikare bashobora kuba bari bagiye gutera i Burundi nka 1/2 cyabo bashobora kuba bahasize ubuzima. Turakomeza kutohoza aya makuru neza kugira ngo tubabwire niba koko u Rwanda n'u Burundi bigiye kujya mu ntambara yeruye, cyangwa se niba bizakomeza kuba ari ubushotoranyi bwo kurasa rimwe, cyangwa bikakomeza kuvuga amagambo menshi ameze gutya. Ariko turaza kubashakira amakuru muri ino minsi, mukomeze gukurikira Ivomo. Abatarakora subscribe mukore subscribe, abamaze kuyikora turabashimye cyane. Turakomeza kubagezaho amakuru arambuye uko ari buze aza muri iyi minsi. Turi kugira ngo rero nanone dusabe, ni koko iyi ntambara iramutse ibaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi byaba ari ikintu gikomeye, kandi biturutse ku bujiji n'ubushotoranyi bwa leta y'u Rwanda, kubera ishyari ridafite naho riturutse, kubera ibintu bitazwi ariko biri mu nyungu z'umuntu umwe bita Kagame, ushaka kuguma ku butegetsi no kugira ngo i Burundi naho hazakomeze hajyeho ubutegetsi bumwumva, kugira ngo akomeze ashake kuyobora akarere. Ni ibyo twaba tubabwiye, ariko byaba bibabaje cyane kubona u Rwanda rutera u Burundi, kandi ibi bintu bishobora kuzaba ikibazo gikomeye ku Rwanda, kubera ko ushobora gusanga u Rwanda ruzaba ari rwo rubihomberamo cyane kurenza u Burundi, bikurikije uko abantu barimo bivuga, bakora analize z'ibi bintu uko bagenda babivuga. Nuko rero dukomeje kubashimira cyane abakomeje gukurikirana iyi channel yacu ya YouTube Ivomo, tubasaba kugira ngo mukore share, mukore like, kandi muduhe comment, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru uko aje kandi meza. Turabashimye. Iki gihe cya coronavirus mwibuke gukaraba, mwibuke gukoresha hand sanitizer, kugira ngo tubeho kandi ubuzima bwacu bukomeze kuramba kugeza igihe
Nyagasani azaduhamagara ariko tutabaye ko ari twebwe twiyambura ubuzima kubera uburangare bwacu. Nuko rero mukomeze kubana natwe, mukomeze kugendana natwe, kandi mwibuke gushyiraho agapfukamunwa ku munwa. Urabona ko badukomoreye mu Rwanda, hari imirimo n'imwe yatangiye gukora kugira ngo rero duporofite, dukomeze kubona uko tubayeho n'ibyo tubashije gufasha bene wacu, kandi dukomeze gusabira u Rwanda n'u Burundi, twizera ko ibi by'intambara bitazakomeza kuba ari ibintu bitazakomeza. Cyawo, turi kumwe.